Hey, ayikho into ebhlungu njengokuzalwa umfundisi. Unfortunately mina abazali bami bebengabona befundisi. Mama wami engayena umamfundisi babeyikhonzela nje. uNkulunkulu wabathatha beyikhonzela. Kuhlungu ukuzalwa umfundisi. Kubuhlungu ukuzalwa umfundisi. We don't know the pain abantwana babafundisi abendlula kubona because kusuka kubizwe abazali abantwana babo bengabiziwe, but thina we always think ukuthi kufanele izingane zabo nabo ziphile njengeingane zabafundisi, ziphile njengabazali babo. Uma izingane zakhona zi-off-ramp endleleni sikhuluma kabi njengebandla. Ngicabanga ukuthi ake kube responsibility wonke nje umuntu ukuthi asibakhulekela